crowd mwami Kyagulanyi yafuna okuva eri Antonde okuyingira Kaguta Road yatiisa mwami Museveni. Era mwami Museveni yapangisa awo ab'emigo n'amabaale batandika otaawo embeera. Ebipande byefe babiyuza ebyali batimbibwa mu tawuni bwe twatuuka esanga omwigo gwabitira nga tuli kulwana mwami Kimaka n'abantu bali assessment ojitolawo kandi mwami Museveni atira ati omuntu wakusindikira abakukuba emigo abakuba amabaale abayuza ebipande by'abatire olowooza oti atatira akole ebyo omulimo gwa polisi guliki polisi gwali gwa kukuuma abali tukuba emigo n'amabaale they were keeping and protecting and to assess nti wayinza okubaawo danger to managing it. Do you need the president to respect the danger we saw yalinga yakutukuba amabaale polisi nga neriko bayinga okubya itono yongera yerindi omwigo ngolese mutono yo jolete enkone so we twatuuka mu kibuga sanga kiri mu kiruhura ebale lyabitira ayi twajja ku campaign ekikwawunisa nti abanyankole benda ino abantu bajja no Museveni abali kuba bali mu t-shirt daero muna this go likunonyanga jja ku YouTube eda kubona ebifaananyi ebyali kiruhura kati bwe tutuuka esango omuntu yali kabiri mungi bwe tutuuka ku venue omuntu yabe yala mungi bakati wano wafiira mutana amabaale gabitira era Steve twaja kulala esembayo mu bugubi eyo twavaayo twayingira esinjiro wabone kyali esinjiro mu constituency ya Honorable Bright Bamirama mukwerume waje no Museveni mwene mwava mwakiikirira kyabaire kijobe era bwe twayize embalala ife twabe tukisuubira kino kyabaire kuba embalala omuntu yabaire mungi kuncho ng'ate bakobanga ati Kyagulanyi wa Buganda na Busoga so okugema abantu baife ne omwigo guli kutakira paka saawa eno ife twali tubisuubira nti jeno Museveni akuleka ebusoga kuba ide nti Busoga yajja e district butisaawa eno kyasobola okola kubolereza bakulembeze batono bati ayi n'abali wobona bajja kujja kati botuuka mu home ground ye kuba odukira twali eramu ye baliko banga ati bekubye ifaananyi ni owekitiibwa Kena crowd sida abitirira twalete aye yakidinga UPC stronghold so tiyafayo kati betuuka mu backyard ye mwene moya gerrymandaringira constituencies mwasuubira okuyola n'ente dirondi dero yabona nga ente dinzo Dr. Kimaka a quick one kisoboka oli mukalu esimbyo kisoboka opponent wo okwambala t-shirt oba yawo abantu t-shirt edido ya nga timu eyambe t-shirt Dr. Kimaka for Bugweri nga bali ku batimu ya mabali kisoboka babe mukalulu mu mwaka 2000 actually genocide yatukobera nti nabakubanga bomu mu Kampala babongeze budget ya ISO so webanga government erimu abantu abakuba ni bomu abantu bafa ayi nga balikwenda budget ya kwerinda dinkulizi kyokka ati basobola kutola t-shirt ne badiba ba njiteire once one kisoboka abantu okwambala kuba nali kuwana ekirango ngolalika nti eri obufula n'ababukubye kebenda kuba nti nize ayi bali kuba abantu emigo yali ayiresa nekirango era nga opposition alika nti eri yabamba t-shirt nga di kwogera candidate mwene oyo ngali kujja bakubbe kampu eyindi ayi nga tini abasindike kisoboka government esobola okuwa t-shirt danumpa abali kukyuka yakoba ati bamuna abakyuse ayi fe tuzira capacity etwala esanga kiruhuro idiyo eri amaka ga mwami Museveni ife tutwale okay kye kibuzo okibuuza mwoyo mulungi nki kibuuziza kisoboka kisoboka ife tusobola kutwala ku lale ya mwami Museveni bantu ba NUP rather bantu ba NUP ntuba wakadi ayi mukugula kuno kwe baguliriza kuno basobola okugula abantu bawa t-shirt daero ayi n'abantu however ombuziza kibuuzo ki nkubuziza is it an issue based campaign watukamu ina 11 point program mulidi popularizing across the country point jendi kwenda okolesa embayo ni issue egemagana ku sente day yenjero de basula to people listen if tuli kujja kuba na program yone gabi abantu sente but why should I listen to what I've not 11 points program eye tuli nayo mulimu okutoola mu PDM tujja mutolawo completely tujja kutolawo emyoga era abali kwesunga ati mu government yafe bajja kuibiramu emyoga ni PDM tikibeewo actually ni bala DC tujja batolawo era mu government yafe timujja kuba mukulembezi
atali mulonde nga alina obuyinza mwami Ntange wona aboyenda okuba omukulembeze ojja wesimbewo abantu bakulonde MPs tujabasala we are going to cut we are going to cut off so, we are going to cut off we are going to yes now PDM ezira weyambira muntu wa wansi ali kubona ngo mulimi okay